Nyo berada di Jiran Tengku Syah Kuala atau Tengku Syekh Abdul Rauf Al-Singkili yang paling terkenal dalam sejarah Aceh. Tengku Syekh Abdul Rauf Nyo berasal dari Singkil dan pernah menjadi Qadhi Malikul Adil di Kerajaan Aceh Darussalam, dan le kitab-kitab yang kan karang oleh ulama Syi'nyo. Wate tsunami komplek jiratnyo tetap lagi biasa walaupun nar loh. Urang malim Tengku Syah Kuala. Tengku Syah Kuala atau yang lebih date ngonan Syekh Abdul Rauf. Dalam abad ke-17 kagak tulis pada buah kitab. Kitab nyan nakeh Hifayat Al-Muhtajin, Umdat Al-Muhtajin, Ila Suluk Maslak Al-Murfadin, Tanbih Al-Mashi, Mirat Al-Turab fi Tasil Ma'rifah Al-Ahkam Al-Asyariyah, Lil Al-Mali Al-Wahab, Tarjuman Al-Mustafid. Tengku Syah Kuala sidro ulama Syekh yang septat jite di dunia. Droneh nyan banyak neh kon ka nemurno narit Arab, nebut Quran ngon tafsir, menancit hadis ngon fikih, mantek, filsafat, ilmu bumo, falak, tauhid, riwayat ngon penulis. Na murno cit ilmu tasawuf ngon tarikat. Kebah agama droneh nyan ne beruno bak orang cik ne. Tebedoh ni baknya nejak Mekah. Pontat sira nejak haji. Terus andudo ne tinggal hinan Arab 20 tahun di Mekah. Metapi kon di Mekah mantong nejak Madinah. Najak murno ilmu tasawuf. Nyang gurene nakeh khalifah tarikat Syatariyah yang nan ge Ahmad Kush. Lam kitab Mirat Al-Turab geploh leboh bah nake hukum mekat ngon menanggro, hukum kawin ngon hukum pubut juhud atau jinayat, hukum mekat ngon hukum menanggro ge atu ke bah blo, hukum riba, masyarikat, mekat bokaye, gule, utang mutang, pohak atau boinah, anak mit, siwa semiwa, wakaf, hukum dabeh atau barang, gadoh ngon lain lom. Lambah hukum kawin neploh kebah nikah, wali, mekerja, tali, rujuk, pasah, ngon nafakah. Lambah hukum pubut juhud jinayah neploh kebah bekaru nanggro, repah atagob, cemecu, mekah ngon poh mati gob. Cuman Al-Mustafid nakeh kitab tafsir Quran lam narit Melayu yang pun tat gepetebit di dunia. Lompih natom gepetebit di Singapura, Penang, Bombay, Istanbul, Kairo ngon Mekah. Pajan kagak tulis kitabnya hana sotujan. Sawup di Syekh Abdul Rauf hanatom nutulis tun ngon uro bulen. Bahtat pimenan kitabnya jut kemenemat orang Arab ubin dayah pasantren lam dunia. Gepute Li Hamdan Budiman dari Syah Kuala, Banda Aceh.